Već 4 godine opština Varvarin obezbeđuje besplatne udžbenike za predškolce i prvake u svim školama u Temniću. Na ovaj način lokalna samouprava želi da čestita najmlađim stanovnicima polazak u školu, ali da njihovim roditeljima pomogne da sa što manje finansijskih izdataka pošalju svoje mališane u školske klupe. U sklopu naše akcije koja je vezana za početak školske godine, obišli smo sve škole i đake prvake na teritoriji naše opštine, koji se ove godine broje ukupno 107, smo nagradili poklon nagradom, a to je nagrada od strane lokalne samouprave, komplet knjiga za đake prvake, što je ujedno za njih jedan poklon koji im je razveselio današnji dan i učinio im svakako da današnji dan bude upamćen po nečemu što je lepo, a to je upravo da lokalna samouprava i čelni ljudi naše opštine misle na njih. Zapravo ovaj gest je bio i povod ovakvih želja, a s druge strane smo svakako, nadam se, olakšali troškovnu situaciju roditelja tako što je lokalna samouprava odvojila ukupno 1.200.000 dinara za nabavku besplatnih udžbenika za đake prvake na teritoriji cele opštine Varvarin. Takođe i za predškolske ustanove ove školske godine njima smo takođe omogućili komplet knjiga koje je lokalna samouprava odvojila u budžetu za ovu godinu, a to je vrednost od 300.000 dinara. Koristim priliku da u svoje lično ime i u ime svojih saradnika ispred lokalne samouprave opštine Varvarin čestitam svim đacima polazak u školu i naravno svim roditeljima. Želim im puno sreće i puno uspeha u ovoj školskoj godini. 2. septembra ove godine u školske klupe je po prvi put selo 107 đaka prvaka, dok je u predškolskoj ustanovi Naša radost ukupno upisano 104 predškolaca. Pored nabavke udžbenika, opština Varvarin brine i u prostoru gde najmlađi provode najviše vremena, tako da se redovno adaptira prostor i rekonstruišu objekti gde se izvodi nastava.